Bog se javi Čaјničani i svi dobri ljudi ovoga svijeta i svi pratioci našeg kanala. I ove godine u Čaјniču održano tradicionalno plivanje za časni krst. Ove godine je pobjednik 12-godišnji David Tanaskovиć. I on je najmlađi pobjednik ikada u istoriji čaјničkog plivanja za časni krst. Davide, čestitam. A u nastavku pogledajte sve kako je to izgledalo. Hadi.
Ajde Davide, Davide! Ajde Davide, Davide! Ajde, Budva je Budva, ajde! Ovo Dragan zadnji! On se javi! Zaista!